سەرۆکی ئەمریکی دانالد ترامپ پشتڕاست کرد و ڕێبەرێ بلندیە ئیرانی علی خامنایی ئێدی هاتە کوشتن. ترامپ د پۆستەکەیدا لەسەر تروث سوشل گوت گۆ ئەف نوچە میزگینیە نەتەنێ ji bo gelê Îranê lê ji bo gelên Amerîka û gelên lê gelek welatên din yên cîhanê ji ber karên xirab kiryanên xirab ku Xamenayî bi li seranserî herêmê û gelek deverên din yê cîhanê pêk anîne. Trump got ku ew operasyona kuştina Xamenayî bi alîkariya li gel İsraîlê bû û helbet ev jî beşek ji van operasyonên leşkerî yên Amerîka li gel İsraîlê ku ji destpêka roja şemiyê dest pê kirine. البته خامنه‌ای یک هجمارک ریبرین بلند پای بلند یان ایرانی بون کو دوان ایریشان ده هاتن کشتن حکومت اسرائیل جی هجمارک کاربدستن پای بلند یان ایرانی پشتراس کریه ل امریکا حتی نها لگور ترامپ دبیجه ترامپ یعنی خامنه‌ای هاتیه راگهاندن هاتیه پشتراس کرین کو هاتیه کشتن له هین هنک ناوین دنجی ودر کوین حتی نها اشکره نبونه.